Nimbano rasyumanen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Ano ito? Apay ang ranak mo ito na po. Sika tinangtiro kanyag iti ba to? At na siguro palsiit mo kanya. Awan na po. Awan ti basol ko. Awan ti sa bali at tao dito, inuti sika. Sak! Ha? Victor, sak tinang batukan ka. Aniya, nukasta. Sika nga ron ti pagikarwag. Sak tinang batukan ka. Sak! Aniya. Saan? Sak tinang batukan ka. Sak ti do saan? Saan nga iso? Sak ti do saan? Awan basol na. Wala! Pumanaw kayo diti sagok, salbag kayo. Panaw! Pasensya ka na. Sikamat ng tinaglakam iti naramid ko. Nukusta? Sikat tinang tiro kang kuha na iti ba to? Pinalsiitak. Dakas da dya tawalan do. Ha? Apa pinalsiitan? Ganabon na. Kabusor ko ida. Kat intun dumakalak. Balan ton ti agdiso iti ulo da. Saanan abala ti palsit ko. At tugatapay, Victor. Agi na natabiit. Sakbay nga ituloy tati agsagad. Mananti? Auntie? Apa anak ko nam ngawan padi ti dito simbaan? Talagang naawan padi ditoy. Ngamin, nagsaruno apim mo sa iti padi ditoy. Idi damo, nakita dalatan iti idana. Saan sa kanon anak kariing? Wano, tayo nga'y bangungot ako nada. Kat timay kadwa, kas jaman matan tinapasama. Anya? Wan, ngam adda ti sayang gusang idi, asa bali kano tiin patay da. Anya nga'y? Addan sa kano nang patay kadakwada. Jak amo, no kasano idin tinapaspasama. Jak amo ti talaga nga istorya. Ta nagduduma mat timang manggag ko idi nga ibagbagada. Anya? Dahita ka di tiga po na? Ngaging nga itakat awan pa'y padi dito eh? Wenkat nga taa, Victor. Jak masigurado no kasta. Ngam, kasta nga min ti ibagbaga ti kaadwan. Kastagayan? Wan. Ala, ituloy takit din ti agsagad. Nakalpasan ti itutulong ta dito'y simbahan nga agdalos. Mapanta iti tanem ni apong mo akulas. Uwan auntie, agyaman na, tayo singasin niyo dahita. Mas lakay, malagip kumanan ti kalapaw ta. Kasano itanday jay? Bay ampay laeng. Bayan ta? Amangan lumadadaal, tawan kag nanaad. Saan? Anya nga ta no ilakotan ti dagaan nagsaadan ti balay ta. Ay saan Papanantan nga'y no bilang ta saan na ta nakasapulan ni Elizabeth. Di agsublitan tumot la ijay. Ha? Kun maysa, no awan tanton ito'y abiyag, kukwan tumot la ni Elizabeth. Sa bagay Iso adita ilaklako bakit? Sayang may. Apong kulas. Agda kami dito'y abay ti tanem mo. Umayda ka sa rungkaran. Victor. Apong, sika lang ti pamilyak. Ngam napukaw ka pa'y. Naimbaglakid din. Taadadaan ti Ella kan Mang Ignas. Isuda itan ti makuna pamilyak. Victor. Kat intun dumakulak. Balsak dagiti nang patay kan kaapong. Balsak ida. Kakadwa nalon. Inurnong kayo amin. Tagsasarita tayo may papaniti kataltalunan.
Kumusta dagiti pagay? Ken dadto mapayamulmula. Agyamanak nga rod no kasta. Tay bagak manen kada kayo. Ited ni Don Simon ti umno abingay tayo. Iso asayaten tayo kumatag trabaho. Hala. Agyamanak nga rod no kasta. Agan anos tayo nagtakuma. Tawan mo't nga rod sa balay. Apapanan tayaw. Ken sana balay. Ta nasingpot mo't ni Don Simon. Ken saan abwakaw. Amo na kayo ba't apanunutan at trabahador na. Ay, uli, maganda. Turna, dita, kabuting me. Wasak me. Salaan nyo lang to gali na. Tapno makakinawatan nyo. Talo kontrayan nyo. Talaga gumura. Sige, kakadwa. Agyamanag manen. Ituloy tayo, ti agtrabaho. Kumusta mo tayo dito'y ranchaw, Mandaw? Nasayat, met, mangignas. Kas makita yung, met. Adulat ka na dito baka. Emin kit, umadaduda, met. Agan anak mo, dagiti datuma. Nasayaat nga raw. Da kayo dito'y ranchaw. Kumusta kayo matay? Ay, kit, met, latamit, ah. Adala, parikot ko datuma. No, dati, umay dito, dagiti pasurot na senyor. Perlamlan na sino da nga ari dito'y. Ang parti dala tari ti baka. Ay, talaga parikot dagiti at tao. Lupay kasta, sayaaten nyo latta ti trabaho yaw. Bayaan nyo, dagiti pasurot na sinyaw. Aramiden da latta ti kay kayat da. Isodan to ti mangsungbat, no bilang, tamatiliwan da. Nalain ka, Victor. Nalaka ka makasursuro. Kanayon ti pa nag-practice ko, Ante Ella. Iso apapanan na ngay, no di makasursuro ah. O sige, patarayan ti kabalyong Victor. Ngam di mo unay, ah? Sige, Auntie. Hi! Hi! Di mo unay patarayan, Victor! Alwadam! Nakada yun. Hi! Ha! Ha! Surutak ni Victor. Ha! Victor, talaga nalain kan nga agpataray iti kabalyo ah. Kabal namin, aging kay jay turod. Wan, Auntie. O sige, agin na natapay dito'y ha? Agtugaw tapay. Napintas na talaga dito, Auntie. Magustuak dito turod. Wala. Ante Ella, naglawat yung asyendan niya. When mat? Kukuha ka di amin ni Don Simon dagita? Ha? Siguro, inag-agaw na dagiti daddo matagan niya. Anya? Pagkunamin kita ita, Victor. Kasta tumawatak, Auntie. Unay kan. Ubing ka pa ilaan. Ngam no anya laditan ti pampanunutam. Makawatak, mat. Mawatak dagiti mapaspasamak. Anya? Sika talaga. No anya laditan ti ibagbagang. Dagiti pamapatay ang mapaspasamak. Mawatak amin, Auntie. Victor. Dagiti kagayam ko. Kas kanyak. Biktimamat ti pamiyada. Nilando akadalak. Pinatay dagiti managdakdakas ti amana. Ni amin. Pinatay damutla ti amana. Anya? Katsak. Pinatay damot niya apong kuakulas. Victor. Saan nga ta tinang patay iti ama dalandukan ami? Kat isumot lang tinang patay kini apong kuakulas. Ubingak nagpaiso, Auntie Ella. Ngam makaawat akmat. Kat amok pay. No asino day tamang mapatay. Day jay abat. Anya? Ay, Victor. Di ka agsasaw iti kasta. Ang mga pa kaisag makam. Di mo ibagbaga iti sa bali day ta, ha?
Amangan no dumanon ka ni Bart. Kat anya pa iti mapasamakan ka. Iti daytan ay bagayo, Ante Ella. May sa daytan apang maneknek. Ani Bart ket kriminal. Victor! Kumusta kan, Ella? Apay, di nakadimat kailiw. Anya? Apay kumakailiw ka? Gaputan mo, akayat nakmat. Anya? Ha, anya akayat ka? Saan ka akayat? Amon, Ella, kayat ko akit kitaan day tarupam. No kasta ngagpungpungtot ka. Pumimpintas ka, akar-karo. Anya? Mayayok amang buy-buya iti rupam. Ella, agawit ka ni di mansyon. Gatinton sumangpot da senyor. Ibagak ngagkalay satan. Anya? Anya akalay sa ngay bagbagam kat awan mat relasyon ta. Isuwarod nga agawit ka ni di mansyon. Kat agkasilidtan. Sasawam! Bart pang nga asim. Pumanaw kan. Tado pa'y taramida. Dinaktaktakan. Si Kamat. Kaslagi na kayo. Amok. Siyak di pampanunutan tunggal rabi amaturog ka. Kat kastakmat. Pampanunutan kamat. Ay na. Anyan tikas to atao. Malaaw-laawak san. Ay na. Sige, Ella. Saan ka persanita? Ngamin. Amok nga gayat kamat kanya. Kat oray ti kundaway. Asikanto ti umasidag kanya. Urayek dito idadya kabusor ko. Nakasaganan ti palsiit ko. Palsiitak man ang timuging na. Di pa'y ladya mulagat na ti matiruan. Hey! Nagmayat ka ta sursurunan ni Ella. Ore lalo mabalabasit ti tingting na. Anay ko! Timuging ko! Anay ko! Nasiputak tinagkapuan ti bato. Iti day jaban da. Palpugan ka. Jablo ka. Natay kamot ngatan. No asino ka man ngaglamlamang dita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ella, kanal buong ti paltog ginangag ko ah. Asino tinagpaltaw? Ay, diyan mo, Mang Ignas. Amangan no ni Bart. Amangan no at na pinaltugan na iti dalan. Anya? Asino ko mati pinaltugan na? Diyan mo. Ay na, sapay la kumata nagpaputok dalaan. Ay daytay awan ti pinaltugan da tao. Agyamanak, saan ka natamano ti panagpaltog ni Bart? Napuntak man yung timuging na. Ti ammo na nga takot natamanak iti panagpaltog na. Iso aday jay, napanen. Intol man minsan, ti matanam ton ti palsiitak. Intol madamdama pero marak dito eh. Aglamangak pailan. Ponya, nampasyon tinangibaunak ka na kayo? Ayan ti kwarta. Ato'y boss. Kasta, ito diyo amin kanyak, ti masingiran nyo. Natulog kayo matgayam. Ne, at ang Dordobel, amaan mo sino daytan. Siya kung timapan mangilukat iti gate, alam do. Madam Anita, Senior Simon, da kayo? Juan, ala, bagkatam amin da ito yung maleta mi. Juan, madam. Apa yan nakagulgulo dito yung mansyon? Salbag kayo! Mabit lang, madam. Tabaw nagdagiti kakaduak nagdalos dito yung mansyon. Ha! Mananggundaway kayo, matanya. Amo yung awan kami, ngam di kay agdaldalusan. Tanya, ti kayat yo, matangtang danan latan. Di mat ngamin umay dito ni Ella, madam. Ijay matlatan asyenda ti ayan na.
Anya. Kaya't ko atayabam ni Ella, Bart. Jak kaya't tinakawarwara. Ala, agi na nata pa'y mataan ita. Bayang pa'y lang ti agunget-unget dita. Agi na nata, tanabannog ta nagbiyahe. Masurunak nga rod dito'y mansyon. Agasam? Nakawarwara? Apay, anya tinararami dagiti tao dito'y napanawan. Sana bale, tagdalos damat lang. Alakit din. Agi na nata pa'y. Anya? Addan da senyora kan senyor? Addadan? Wan Ella, pasok-sukon na kan madam kanya. Ala, umaykan. Agkasakay ka ni ti kabalyo. Anya? Ay saan ah? Jak kayat. Ingkan, ta sumaruno ako. Aggidang ta kano, kuna ni madam. Isong umaykan. Pagkasakay tayo ti kabalyo. Tapno na dardaras tama kasangpat. Basta jak kayat. Kabalak tag kabalyo. Inak mangirwar iti pagsakayak. Jak kayat ti makiangkas iti kabalyo. Kakadwa, ipakaamok Addan, dagiti amo tayaw. Isuadi kay agtugtugaw latan. Wan! Agtrabaho tayaw iti ustaw. Tapno maayatanda. Nalawag ka day? Nalawag! Kakadwa! Nalawag! Madam, kumusta? Kumusta taropam? Anay ko. Madam, apay ngay agtong baka. Anya tinar aramid mo? Apay nga nakawarwara dito'y mansyon? Ha? Kuha, senyora. Sa anak-anak tali na dito'y mansyon, kabayatan ti kadayo ijay Amerika. Ijay asyenda tinagnaedak. Ngamkit di, umayak agdaldalos dito'y. Apay nga rod nakawarwara? Dabart, ma'am. Isuda tinagiwarwara. Takastada mo't ngamin. Di damot agidalimanag. Ala, agurnos kan dito'y. Agawaam. Salbag kayo kit di amin. Awan pa'y serbiya masusweldoan. Oo. Senyor, adda kayo magkaya main. Kumusta kayo? Nasayat la ta Ignas. Ala, ika mga na iti kabalyon, tamapantay di turod. Uwe na, senyor. Sige, umuna kat sumaruno ka di turod, ha? Uwe na, senyor. Nagpresel ti angin, makapasalit bukag. Nagmayat. Senyor, kumusta ti panagbakasyon niyaw? Nasayat na Ignas. Iniliw mi iti husto di anak mi. Tasta ka day, senyor. Talaga maayo at nadak dito ito. Ngamin, makita dito yung dagiti kataltalunan. Nagmayat na buy-buyan. Senyor, Nagmayat, apoy-buyan, tinakalawlaw ang asyan. Sapay la kumatad di nakinusitan pa'y. Taiti ka nito ang mapasamak dayta. Ikatan kan, kas pasorot mi. Saan, madam? Agtalag kayo kanya? Mano natawan na nagkadkadwa tayo. Ita, pagdwa-dwan dakpay. Sa nakakontento, iti dayto inyawat mo agatad, Bart. Madam. Pasensya kayon. Ngam ibagak tipod no. Kinisayan mi ti kwarta naglakwan mi ti espesyal amula. Ngamin, nagaliwak say kami, mat. Ken, manulang matinaksay, madam. Makitam, naglawagan ti amin, Bart. Kinusitan nak? Saan ka ang mapagtalkan? Mapagtalkanak, madam. Day talang ka. Guston! Oh, Ngamjak kaya't ang maulit ti panagkusit yo. Nalawag! at ti danom, sir.
Agyaman nak. Manya tinagan mo. Victor tinagan ko, sir. Kaswa na singpet kang ubing. Talaga na singpet, senyor. Ketno iso ti katulungak dito'y dakkel abalayaw. Dito'y asyenda. Kaanakam ka di, Ignas? Wen, senyor. Wen, kaanakan mi ni Victor. Kasta? Madlaw na singpet Wala, senyor. Nagagat Nasayat nga rod no kasta. Kasta ti kayat ko nga ubing. Lukasta, saanan nga umay dito asyenda ni Ante Ella, Mang Ignas? Adang tugon daway nga umay sumarungkar. Kasanumot nga men. Nagsuble dagiti amo mi. Iso anas ken apagsirbyan na ida. Sa bagay Apay, maikawa ka, baraw? Nagrona ket dua talatang nagdaldalos ditoy. Saan mo't kit di, Mang Ignas? Kabaalak mo't ti amin na trabaho dito Bala. Di kagda nagbaraw. Sumarungkar to mutlaan ni Ella. Makitsanda ako. Simang pwede dagiti amo mi. Kat masapol nga ado ti makan anak kapundo. Dito yan. Ija banda. Ija ti papanak. Batang kayo itinatag. Nating dito. Bangos. Batang kayo. Nana Sela? Dito yan. Naranasan ko. Nana, Pagmamano dito na ako. aglakla ko kayo itinatag? Pungod Ella. Nabanugak amang isursursur. Iso kabayatan ti panagininan at ito'y ilaklakok matan Kasta ka di? Kat, kumusta kayo, Nana? Ay nasaya at mat malasang ko. Katsi ka, kumusta kan? Nasaya at latamat. Simang pwede da senyor ang naggapu iji Amerika. Iso nga ijayak manin mansyon nga agnanaad. Kasta ka di? Dayjay abay. Dinak mabalin na pagaramidan iti dakes. Gapu tada senyor ti makalaban na. Sige, Nana. Makitsandak pay, ha? Saan kami na mabalin nga agbayagak dito tiyandaan? Agungat tumanan ni senyora. Ay uwan balasan ko. Alama pan kalata. Taipay-bus kumatan. To'y lakok anatan. Mapanak iti balay da ami. Sarong karak man tigayam ko. Sapay ko matamadanon ko. Sabit lag, sikang ubing. Sika tayo kayam ni Ami, saan ka day? Wen, Shak. Umay ka. Nagkasakay ta dito'y kabalyok, ta mapantay di balayda. Anya? Umay ka na! Jak amo ti balayda. Dahito itay dandanin ang gundaway kun ko na. Umay ka uno saan? Ha? Uno ka day, adi mo amo ti balayda Ami. Sana po, jak amo. Sige, nasa pulang ka. Hey! Sayang. Pinalsiitak ko mamanong timoging na. Jak namin nakapaglamang. Gaputasi day ganitay. Aglayo na ko ni tibalay dami. Rimuar manan ni senyor. Lapan manan ija asyenda. Pag-aayat na tagyayan ijay. Kat mimat senyora Anita. Rimuar manan. Nalabit anapan manan nakisugal akadwa na dagiti gagayam na. Aginanak man kit di. Nabanuga ka naglaba. Sino nga taday tuk-tuk-tuk iti silad ko? Rimor mat amin ataw diti mansyon. Agraman dabat. Inak man ilukat. Ella! Ha? Kunak man o, rimor ka! Saan? Nagsubliak, gapukan ka. Ha? Pastrakan na dito silad mo, Ella. Asarita ta. Saan? Tsakalat! Pastrakan na ka di wano saan. Wano? Wano amangan. No kayat mo, ay duron ka. Di ka kaya tapastrakan dito silad ko, Bart. Pumanaw kan.
Agsarita talang. Anya ka kadi? Jack kayat! Ilak ko matlaan dito. Bart! Open na ilak mo diri daw! Ela. Diya kong makauray pa Kung ang ignas, nas ka na purosan ka, nunalum kan, tapno nasamsamit ka. Ngam diya kong makauray pa ket uray purosan kan anaata, awanan yaman na. Nga uray nasugpat ka, akas iti kinuna ni Ignas. Ops, di mo gamden taglibas, Ela. Pas! Salabag! Kumar ka nila! Pas! Amay! Boss, Anya ti mapaspasamakin ka? Takas lamaur uraman ka. imawag ni Madam Anita, boss. Surutan na gano, edi sugalan ngayon na. Anay, abang boss. Ang tapis kamatan. Salbag ka. Dahil talagayan ti bagam. Ngam kunamlan maur uraman kan. Boss, Ela, saan ta pa yan alpas? Subyan kan to. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kung maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Salbag. Naaba ka, Bart. Tikwar. Ayan na. Atoy, madam. Masapol ang mga bakak ita. Saan amabalin ang mapukaw ti kwartak adakal. Bart, di ka pumampanaw. Sublatan na to inton madamdama. Juan, madam. Tulungan ka. Barang mga bakan. Senyor, ato'y ti kapeyo. pagyaman na kaila. So, di nung tinapanan ni Senyor Ram. Idikalman pa na ang arimor, senyor. Kat sinurot mat na Bart. Kasta gayam. Sa dino ka no ti papananda. Iti sugalan, senyor. Dahil tala ti paglainganda. Kumusta nga iti anak nyo? Apay adi yung insurot diti Pilipinas. Talaga ka ti nga ijay Amerika ti pagnaudanan? Huwen, saan mo lang nga masikaso ni Anita ditoy? Gamutan agadumot ti pakakumikuman na. Senyor? Masay-sayatan nga ijay Amerika ti ayan ti anak mi. Gaputa kabagayan na ijay. Sana baybayan ti kapsat ko. Addan tumatlagundaway nga inkay anaan, senyor? Huwen, dumteng to day tagundaway. Agando ita. Sana palubusan ti kapsat ko. Ano pa'y kasta, baybayaklatan. Sana bale, tadi damot baybayan. Kaya't ko ang makita ti anak nyo, senyor. Dumteng to day tagundaway. Daak man hindi ayan ti tanong mo, apong kulas. Ipakamok manin kan ka, anasayati ka sa saad ko. Naragsakak, gaputad dalat tamang ipatpatag kanyak. Damang ignas. No pa'y kasta. Jaklat na malipatan, tinapasamak kan ka, apong. Balsak to, tinangpatay kan ka. Naalak amin na napatag kanyak. Ikabil ko amin itibag. Kalpasan na. Dalo sakto kalabaw. Ha? Anya day tanat nag-itikaws ko. Ha? Tay ladawan ti inak. Tay inted day di apong kulas aladawan tinak. Ladawan na ka na day toy. Idi sanak pa'y anay pasngay. Iduling ko ka na. Tapno adda pakalaglagi pak itiro pa tinak. Wen, saan ko ngay pukpukaw day toy?
Pasensya kayon Singaan kayo iti panagtugtugaw yo dito hardin. Apa, Ella? Aday bagang? Senyor, jak kuman ibaga daytoy ngam amangan ngamin no maulit. Panya dayta? Maipapan ka ni Bart, senyor. Ngamin, kaya't nakagundawayan. Anya? Agpakada aklaangan. Ijailangan asyenda ti pagtrabahwak. Ngamin, mabutangak. Amangan nagbaligin ni Bart amang gundaway kanyak. Anya? Namin anon agundaway akayat na akasta ti mapasamak. Ngam pagyamanak, tasaan apulos ang nagbaligi. Kasta gaya ma. Senyor, kaya't kun ti pumanaw di ti mansyon. Ijay la kuman asyenda ti pagtrabahwak. Sana mabalin nila. Sigan titaltalkan mi dito'y mansyon. Iswa sana mabalin na pumanaw ka. Mabalin mo tamapan kay Jacinda. Angam dito'y mansyon ti kadwa na pagtalinaydan. Ngam... Di kagdanag. Kasaritak ni Bart. Protektaran ka, Ella. Gapo, tanapuno ka iti pamilyami nga agserbi. Victor, day tamanen palsiit mo tias asik aswam. Talaga saan maisinakan ka day ta palsiit Wan, Mang Ignas. Napatag kanyak dahito apalsiit. Pangus-usaram nga iti day ta. Tumatayab? Saan, Mang Ignas? Us-usarak iti tawa kabusor ko? At kabusor mo? Ha? Ikwa. Victor, denggam to ipagak. Liklikam ko matiriribok. Wenno tigulaw. Jak kayat makilablaban ka. Jak kayat nga dakabosor mo. Mang Ignas? Agsingsingpet ka kuma, Victor. Nasaysaya atay awan ti kaap-apa. Nataltalinaay ti panunot. Maawatan na kaday. Wan, Mang Ignas? Ti panagadal mo, ti panunutem. Ta para mutlaken ka dayta. Awan ti sabali ang maisagot iti dayta. No ti sikalain. Wan, Mang Ignas? Senyor. Bart. Kasano ti kinapudno mga agserbi kada kami? Napudno senyor. Nabayag ako nga agserserbi kada kayo kini madam. Ket amo yon, no kasano ti kinapudno. Okay, manak no kasta. Ket gapota na pudno ka. Amok nga rod nga tungpal ka iti bagang. Anya dayta, senyor? Aday pulong kanyak ni Ella. Ket amom dayta na ba nagbart? Diya kayo tapagaramid damit iti dakas ni Ella. Napudno kada kami ngagserbi. Ket kasopapak ti kinapudno na kada kami nasken met aprotektaran mi. Senyor. Baybayam ni Ella. Tagserbi kada kami. Wan, senyor. Ikari. Sige, inlakon. Ella. Agyaman ka. Tanatulnogak kadagiti amo tayo. Tanusan. Talaga agun udin ka kuman. Anya? Sayang, boss! Sayang! Dita kayon? Jak lakit di itulok nga agbaligi ka kanyak, Bart. Jak itulok. Alban's Residence. Hello. Hello. Kasaritak ko man ni Simon. Natan. Ay, mabit lang nga po. Tayo nakayaban. Ay, ni, isumot gayam daytan. Senyor, telepono. Oh. At iti telepono, senyor. Hello? Sino na ito eh? Hello, amigo. Kumusta ka? Ni Rodrigo na ito. Rodrigo, kumusta ka matan? Masaya, man, amigo.
Inawagan ka, gaputa imbitaran ka, intong Sabado. Imbitarad na? Well, amigo, kasangay ko intong Sabado. Iswa pangasim, dumaray kanto. Ariglado, amigo. Dumaraya. Namnamam day na. Bun Mang Ignas, imbaon nak ni senyor dito asyenda. Tao may ko ibagakan ka, ako yugum ka no inton Sabado. Ada pa panan nyo. Anya? Dumaray kayon sa kano iti paskan. Agpaskan ti may nga amigo na. Aya, mala kuyugay. Dagasem to kano iti malam inton Sabado. Dagasem iti mansyon. Wan. Ay, wen gayam Mang Ignas. Kumusta ni Victor? Aday jay pagadalan. Nasayahat matlatan ni Victor. Ipaspas na ti panagadal na. No, ada maitulong ko iti panagadal na, Mang Ignas. Di ka bumdang amang ibaga kanyak, ha? Wan, Ela. Katagyaman na. Si dada anak at tumulong para iti panagadal ti ubing. Magyaman akmadan, Ela. Nakapalag ka man. Tadino ti papanam, Simon. Maraya kiti pasken ti may isang amigo. Sigurado am laang apaskan ti papanam. Tanya ti kayat mo asawan. Am-am mo kan, Simon. In ka manin agbabae, saan ka di? Anya. Anya ti katawaam. Talaga man nang imon ka, Anita. Sabagay, kasano nga na di ka agimon, ket. Katanya! Kita man talangam. Balka siya kan, Anita. Iti kanitong agbabae ka manan, Simon. Ammumon ti mapasamak. Anya. Laglagi pam. Imulam iti panunot mo dayta. Sinsyakan, senyor. Kayat ni Victor ti sumuraut. Masyanak mal. Isungain surot ko na. Awan parikot iti na ita. Ala? Aglugan tayo ni Tiko Check, kamapantayan. Uwan, senyor. Umaikan, Victor. Uwan, Mang Ignas. Sige. Umayker, aglugan kayo. Victor, di talikod ti pagtugawam. Ta dito'y sagot ti pagtugawam. Uwan, Mang Ignas. Umum ka di, Ignas. Papahero hindi tayo dyan ng amigo. Pagdag mo tayo dyan, ano ti San Juan? Nalawa ti Dagana. Uwan, senyor. Damag kumait at talaga abak ng dadya Rodrigo Basilio. Kan iso ti akin ko iti rancho di tabangir a bantay. Ano dahi ta? Ngamjak ito mo, Ignas. Aha. Anya di mo itulok, senyor. Jak itulog nga dapay nabakbak nang ngem iti siya. Ha? Artapak ti kinabak nang dayjay nga amigo. Senyor. Dumtong tunay ta tiyempo, Ignas. Nga amin ak kukwa ni Rodrigo Basilio. Kat kukwak matan. Anya? Naragsa ka pa nagkasangay mo, amigo Rodrigo. Agya na amigo. Pagyamanan ni Tita Darayo. Oh, di mo tan matimtimag day takadwayo mo ubing. Kwaman? Rodrigo, agkakaingas kayo man iti da ito'y nga ubing. Anya? Huwag ngagpaiso, amigo. Agkakaingas kayo man. Amigo, ang mga anak mo mat na ito'y itirwar. Agang angawak laeng. Huwag nagpaisaw.
Agkakaingas na Rodrigo Basilio ken Victor. Oh, napauli magtay-matan. Abangan, madi matirik na yung iti angaw ko. Ako. Saan man? Alamangan kayon. Ito'y pa'y dagiti makang iti lamisan. Una, amiga. Kat pagyaman na kiti panangawis yung kanya kiti daytoy akasangay ni amigo Rodrigo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigurado ka apas kan pinagturungan da? Wan, madam. Sinurot ko ida, aging gay tinapananda. Kat pudno apas ken, gaputan agadumat ti tao. Kasta. Nakita pa ay sinabat dada senyor. Nasayaat nga rod. Ala, agrobot kayo, Bart. Rumwar tayo. Intay agsingir, iti pautang. Wan, madam. Kalpasan ti panagsingir tayo kadag iti pautang ko. Aglayon tayon iti sugalan. Kayat ko ti sumubot iti daytoy agundawan. Kumusta ka, amigo? Damag ko ngagtultul iti panagbaknang mo. Natural, amigo. Nung nagagati tao nagtrabaho, natural na bumakna. Putno day ta, amigo. Good si ka, amigo. Agnanayon lata mo tabaknang ka. Bilibakan ka. Sala ka baknang, amigo. Adalabasit sa likod. Ay, tapi madi nga ugalin, tanapakumbaba ka lalo na, amigo. Pupnuti ko lang, amigo. Basit lang ti sa likod. Iso asa anak met aday tay makula abaknang. Di ka man, amigo. Naglawat ya siyentang. Ado ti sa nikuam. Kinadapay ratyong. Ado ti negosyong. Sao nga amin ket ko. Kuko ti asawak ti tabtuma. Isumat laday ta. Kuko ti asawam, kukwam matlaan. Sa bagay, nalami ko. Uminom ta. Naimas ti arak. Buwan, amigo. Katagyaman na ka. Talaga naimas to'y arak ng masangong kanya. Ala, di kayo babain. Mangan kayo lata, ha? Ado ti makan. Nang runakan ka, Victor. Wan, ma'am. Ignas, si kanti makamo, asikaswat dagiti daduma sa nga ili. Uwan, ma'am. Agyaman kamay. Victor, mangan ka lata, ha? Wan, ma'am. Sige, panawan kayo pa dito, mangan kayo lata. Mang Ignas, nagsimpet dagaya man niya. Uwan, nasingpet da. Ang apay ako na dahil nga kakaingas kami ti asawa na. Uwan nga raw, Victor. Kasla agkakaingas kayo matkin ni Sir Rodrigo. Ni apong ko akulas ti kayong ingas ko. Ha? Kung na di apong kulas, iso ka no ti malaki ti tire. Uwan, pudno day ta. No kasta, agkakaingas nga rod da Sir Rodrigo, iti day di apong kulas. Ha? Magan kakit day. Noan niya laditan titamtamagam. May saak manin dito eh. Dapan manin na kitang daninan ha. Ay, di namot ngamin kayat ama kitang danak mat. Agyanak kanulatan dito balay. Ami? Ha? Lando! Lando! Si Kamat! Uy, umay kasarungkaran. Napanak iji asyenda, angam awan mo't ni Victor. Iso ko mati kadwak itamang sarungkarkan ka. Oh my God! Agtugaw ka dito kawayan at tugaw. Palpaliwan ka itay Ket nakatugaw ka dito parangan nyo. Kasla naunag ti pampanunutan. Ninanang ko. Maasyanak namin kan ko, ana. Ami?
Apay nga taakas dyan ni nanang ko. Saan nalata maikat ti panagligliday na? Kat nabayagan anatay day di tatang. Kasta talaga no ipatpatag mo tinagpukaw. Saan mamalipatan? Kas kanyak tunggal malagip ko day di tatang ko. Malinday anak mat. Napapatay mo ti ama kami. Pinatay dagiti awan puso. Dagiti jablo. Lando. Saan nga gnanayon nakastalatan? Addan tumot aldaw da. Ha? Kas ka ni Victor. Kaya't kumot ti bumalas. Balsak mo't dagiti tao ng patay ti day di amak. Anya? Ket sika. Awan ka di ti plano mo agibalas. Kwa? Masyak. Talaga na imulan day tayo ti panunot ko. Agibalas sakmat akas ka ni Victor. Wah, Lando. Insuro day di tatang ko. Asaan ka no anasaya at ti bumalas? Nasaysaya at ka no natta, nagtalinaod ka anakalma. Anya? No agibalas ka. Amangan no may sagmak ka. Kasta ti ko na day di tatang ko. Ha? Iso asaan anasaya at ti pampanunutem, Lando. Maditi agibalas. Saan anasayaat? Gay, nalpas kon anadalusan ti tanong mo. Pasensya kan ha? Italamanan anak ka umayak. Ngam, di ka agdanag. Kanayo naklata nga umay amang dalus iti tanong mo. Dagiti anak mo. Nasaya at dalat ta siguro. At daday tinasaya at nga ima. Kat idawdawat ko iti Diyos. Asapay la kumata nasaya at to ti masakbayan na. Agpakadak matan, amigo. Sige, amigo. Katagyaman ak iti tadarayo. Agyaman akmat iti panangimbitar mo kanyak. Akikita tayo tumanan. Iti sabali akong taway, amigo. Uwan, amigo. Sige, Ignas. Victor. Agyaman akmat. Itikal tayo. Agpakada kami, sir. Victor. Agyaman akmat kanakata si Morga. Sir? Ala, amigo, agpatuloy kami. Galano dya, iti panagmanihom, amigo. Mabit lang, sir. Umayon. Ay na, awan ngamin kaduwak dito mansyon. Rimwar da amin. Iso nga ako na dagos ti mangilukat iti gate. Aday ta. Sir, nailukatan. Pasensya kayo na. Diyak ngamin nangag adagos ti busina yo. Adak ngamin ijay kusina. Ela, awan ka di pa ni Anita. Awan pa'y mat, sir. Saan da pa'y mat asin mangpet? Kadwa na da Bart. Anya, kanayon nga dapag nada. Pamuklatan, kararamidin da. Bayamon. Senyor. Sige, aginanak pa, Ela. Sige, senyor. Anyan, dagito niya agasawa. Awan bibiyang da iti tunggal maysa. Ay, inak agluton. Amangan no sumangpot ni Senyora Anita kat agungot manan. No awan masangputan na amakan. Salbag, naabakak manan Bart. Ay, siyak, madam. Nakabakak, mat. Anya ngay, pumanaw tayo dito, eh? Nagdakkel tinaabak kanya. Awanin kwartak. Ay, siyak, madam. Nay, boss, tigam ko kwarta. Bueno, pumanaw tayo dito. Intay mangalay ti kwarta. Kalpasan na. Agsubli tayo matlang. Sige, madam. Kanayon ti pan nakabak ko ita. Sige.
Intayon, Bart. Kakatwa, intayon! Alagi kwartak. Ngayon dulin ko di kay kabinet. Anya ko man umabak manenday toy, iti sukal. Anita, pangusaram iti dayta kwarta. Adda pang usarak. Sugal. Apay. Sugal. Nagadumot tenday ta pagsugal mo. Awan bibiyang mo. Kwartak da ito'y. Ibusam ka diti kwartam iti sugal. Sumardang ka man. Kasla ka na dalos at tao. Agpadatan to pa'y matlaang aman nugal. Nakarkaro ka pa'y. Anita. Di nagpakibyangan. Ragsak ko da ito'y. Agsugal kamot no kayat mo. Kasta ti ko na nilando, Ami. Agibales. Juan Victor, balsin na ka na dagiti ng patay ti day di amana. Nasayaat, ah? Ha? Nasayaat ko nang, Victor? Saan na nasayaat ti agibalas? Kasta tin sursuro day di tatang ko. Dakas day ta. Amo, kasta mati planom. Agibalas ka mat. Ngam ulitak manan. Saan na nasayaat ti agibalas? Ngamin, amangan musik ka ti may sagmak. Ami? Pinatay daday di tatang ko. Ngam awan planok nga agibalas. Tapang panunutak ti insuro na. Mawatak tirik na nilando. Nakastakmat. Nasakit ti naramid da. Nasakit mo't kanyak pinapasamak iti amak, Victor. Ami? Ngamjak kalikaguman ti agibalas. Isu akas ta kumamat kada kayo. Ikatunyo iti panunod yo ti panagibalas. Onya, agawitan Victor. Nalpasan ti klase tayo. Wala, agawit tan. Awan mo sa balya papananta. Sige. Kami maglayon tayo ni Ami. Sarong karanta. Sige, sarong karanta. Kaya nagpatulong ta ken ti project ta. Wala na. Sige. Aglayan ta itayan na, tagpatulong ta. Dardaras malpas, nagtamang tulong ka data. Ala, taro din. Amon Victor, yung mga pa iti panunod ko ti panagibalas. Kasken ka, kaya't kumitagibalas. Ang imsan pa nga ita. Lando? Dumtang to day tagon damay. No ita. Saan ko kaya kabaylan? Miso nga orayek ti tiyempo kabalak to tagibalas. Agpada tayo ti karirik na, Lando. Kastamot tiyad tayo ti panunod ko. Tano ita? Jak pa'y kabalan. Intong dumakalak. Isunto ti panagibalas ko. Pure siya. Saan na mabalin na baybayak ti naramid da iti amak. Awan basol ti amak kadakwada. Ngam pinatay da. Awan mo't basol tayo di apong ko. Pinatay da. Dakas da tattao. Kat dagita tattao ti rumbang amatay. Oh, asidagtan iti balay dami. Agawan ta ti magna. Tapno darasta makasampay. Amom ka di dayjay. Agayam ko, Bart. Baknang dayjay. Ado, ti kwartana. Wan, madam. Amok na jay agayam mo. Bakna nga doon niya. Kayat ko asar kanyo ti balay na. Katakawan nyo amin a kwartana agraman alahas na. Apay ngagkatawa ka? Gaputa na kadidinlaw. Anay boss ti kwartam, madam. Wan. Awan kwartak ita. Gaputa na ibos iti sugal. Iso ang mga ramid tayo iti pamos. Pusan. Agasam ngay ngamin timpa bakyo iti sugal, madam. Gaputa kayat ko ti makasumpot. Ngam awan lakta. Malas at talaga. Ket, kano ti kayat mo pa nang ipatungpal may ti plano, madam? Inton, Rabi. Matungpal, madam.
Sarkanyo ti balay na. Isurok ti balay na. Kat sarkanyo. Alaan nyo amin na kwarta kan alahas na. Mga no lumaban, madam. No lumaban, patayan yon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga no may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Dahil the bite kan senyora. Napasnag man iti panagsarsarita da iti hardin. Dudwa da pa'y. Anya nga ti pagsarsaritaan da. Bilibak mat kadakwada. Kanayon nga isuda ti agkuyukuyog. Idinto taman mano nga agkuyog da senyor kan senyora. Kaslamot tan ni Bart ti asawa na. Ta iso ti kanayon na kadwana. Ay. Inakman kiti agisagana iti Diyos. Ta ikak ida iti inumanda. Tabarang adda mangeg ko apag sarsaritanda. Kasla ngaming adda manen dakas nga aramidan da. Nalaing ka talaga, Bart. Patayam. Okay lang. Uy, madam. Ngamkas iti sigod. At damat kukwa. Natural, Bart. At damat para kan ka. Ikan kanto, iti pingay mo. Senyora, Bart, intimplaan kayo iti inuman nyo a juice. Sino tinagko na nga itimplaan na kami iti Diyos? Apay, imbagak kadikan ka? Kwa madam, nakita kay ngamin anapasnak nga agsarsarita. Anak, So, pumanaw kan ditoy, Ella. Saan da ka kasapulan ditoy? owen senyora. Tibwisit a babae. Nangag na nga ti pagsarsaritaan ta. Saan mat siguro, madam? Uray daman lang din na. Saan na matlamawatan? Ti salbag a babae. Manakibiyang. Jak unay naawatan ti pagsarsaritaan da senyora kan Bart. Patayam. Kunamat ni senyora kan ni Bart. Dayjay laang tinalawag anang ko. Asino na ti patayan ni Bart? Ay susapo. At daman nga tan pamapatay ang mapasamak. Anyamot na. Rinuker at talaga ti panunot na. Kat, kumusta na gayam mo ang nagpaskan, Simon? Ni Rodrigo Basilio. Iso tinagpaskan. Di tabangi rabantay ti ayanda. Wan, baknang dayjay gayam ko. Adot isa ni Kuana. Inartapan na ka. Day tate ko na. Ngemsan ko ngay tulog. Artapak to ti kinabaknang na. Adon ti sanikwam. Gapo iti inag-agumam asanikwa ti sabali, Simon. Ngam, saan mulat ta maartapan ti kinabaknang dayjay a Rodrigo? Nagbidot ka nita. Jak itulok akasta. Tadan tugon daway amatagikwak dagiti amin asa ni Kuana. Sika, maartapam ti kinabaknang dayjay a Rodrigo? Sige, ipakitam akabaulam. Sige, iruan mo amin ang kwarta ko na lahas mo. Tama saan, matay ka. Saan? Jak, itulog. Kastawa niyo ba? Napunga na di, buot na, boss. Sige, aruan nyo.
Takawan tayo amin na mabali na matakaw. Kang ronan ti kwarta kan alahas. Naglalaing tayo talaga. Na-strike tayo ti malay dahil jabak nang. Pinatay tayo ti lalaki nga dahil tirwar ti barena. Wan, nalabit nga iso dahil jay ti driver na. Bueno, hardinero na. Nagmay-may samat gayam dahil jay at tonyo ti balay na. Tayo pinatay tayo lalaki ti kadwa na. At dahil ti abroad dagiti anak na. Isungag may sa. Kat ti asawa na. Napayagan na pimusay. Kasta ti ko na ni madam. Naala tayo amin na kwarta na. Kan inrakit tayo pa'y ititugaw. Sana basta makarukat. Awanan niya man na makarukat. Di na tayo matlamay lasin. Gaputa daabungot tayo amin. Oh, Bart, swerte. Aka talaga kada kayo apasurot mi. Agyaman ak, ha? Madam, tayo bingay mi. Di mo liplipatan. Di kagdanag. Ikan kayo itibingayo. Narigat matadi ka ibingayan. Tada kayo mo tinagbambanog. Ibingayan kayo, Bart. Agyaman kami, madam. Kat, pinapayo ka di day jay, agayom ko? Saan, madam? Anya? Saan da kami matlamay lasin? Gaputan nakabungot kami amin. Awan, tinaylasin na kada kami. Sigurado ka? Narigatan, Bart? Amangan numadaksanak. Amangan numairamanak itiday ta. Di kay madanagan, madam. Saan kanto madaksan? Nasayaan. Ala, mabiit lang. Daykan kayo itibingayo. An, ato iti inumam a Diyos. Nagyaman na kaila. Ay, itong an. Sabino ka di tinapanan nyo idirabe eh. Parbangon kayo na si Mangpot ah. Adda ka di pinatayo a tao? Anya, si Kamit. Anya pinatay asasawam. Awan pinatay me. Anya nga rod. Sa dino tinapanan nyo idirabe eh. Ibagaman kanyak tipod no tong an. Abay ka interesado ka, ha? Ay, kwa? Saan? Damdamagak laong. Amin, parbangon kayo na si Mangpot. Apay, idandanagam ni Bart. Taparbangon kami si Mangpot. Ay, saan? Apay, takos ka di tagdamag? Naguray ka ban? Apay, talaga ka di mo kayat ni Bart. Eh, natarmat. Saan ka de? Anya? Natarmat ni Boss Bart. Nagruna no, agibarbas kan agpokis. Apay atay tati bagbagam. Ibagbagak lang tipod no, ila. Sungbatam kami na ni Boss Bart. Tay ayatin na kamay. Apay anapan di tati saritaan. Nga, tidamdamag ti sungbatam tungan. Sa dino tinapanan nyo idirabi eh. Kan, apay aparbangonan asim Mangpot kayo. Diya kaya ta sungbatan day ta ila. Awan ti mauray mo kanyak asungbat day ta asaludsod mo. Boss, kaano nga tama pan manandag iti amo tayo di Amerika? Diyan mo. Saan tayo na mo yan o dada? May mayat no wanda? Ngamin maraming tayo ti kaya tayo. Aglang ay tayo no kaya tayo. Mabalin mo magtaglang ay no kayat mo. Ang mga nagungot ni madam, narigatan. Abay. Anyang amin ti pampanunutan mga lamidan tungan. Rumaka. Sa pulag kumatay karisabong apagduyosak, boss. Anya? Natap kanyak dadya karisabong. Ngem iti ka nito amatiliw kon. Saan ko napalos po, sampay? Dahil talati ka na yun ngay bagbagam. Ngem awan mo't mararamidam tungan. No korsonadam. Di agawam agam mageng. Panyaray ko yung mabasa iti pagwarna.
Sa imat gayim ni Anita daytoy. Oh, anya day ka basbasa iti pagiwarnak. No katagsapan ti pagiwarnak ti basbasa amon. Saan ka diya gayim mo daytoy adda ditoy pagiwarnak? Anya? Kita akman? Ha. Wala. Ni Gloria daytoy. Gloria Alfonso. Sinerak ti agtatakaw ti balay na. Juan Simon. Tigayam ko daytoy. Natakawan gayam. Sana bali? Baknang mat? Kan may sa? Saan da analasin the Bart? Aniya. The Bart? Juan? Amom ka di ada Bart tinang serak iti balay na? Saan na anailasin ida? Gaputan na kaabumot da. Gayem mo. Gamay. Di ka man, Simon? Anya ko matimadi iti dayta? Nasaya at lagta dayta. Awan ti madi kanyak. Kan kastamat kan ka? Saan ka di? Tauray madi nga ramin. Nasaya at lagta para kadata. Nagbiit, di pa naglabas ti Aldaw, Victor. Madanin, ti panagbakasyon niya. Wen, Mang Ignas? Say-saya atem, Iti kasta, makapasaka. Wen, Mang Ignas? Nangangato mat nagiti grado? Sa bagay matkinti, Mala, say-saya atem lata. Tamay mayat mutlaeng, no saan bumaba nagiti grado. Wen, Mang Ignas? Talaga say-sayatek, takayat ko ti makaadal. Tulungan ka, Victor. Aging ka makalpas ka. Agadal ka lata iti korso akayat mo. Victor, di mo ka di kayat ti agbalin apade. Ha? Padi? Uwan. Numabalain. Padi ko ma, ti kayat ko apagbalinaam. Iti kasta, addan to padi iti dayto a lugar. Tano addan to padi ditoy. Addan to mangyadal iti kinakristyanaw. Wenno iti na Diyosan a kababalain. Ha? Wen, Victor. Kayat ko apadi ti pagbalinam. Iti kasta. Agpadi kanto ito'y lugar tayo. Dagayam nastrak ti balay na ibirabi Sinerak dagiti agtatakaw. Kas iti mabasa iti daytoy apagiwarnak. Anya ti aramidom dita. Ay. Apay anakatakder kalatta. Ha? Kwa, senyora. Basbasak daytoy apagiwarnak. Ay, kitaan nyo, At dagayam bak nang abakat asinrak dati balay na ibirabi Kat, anya ko matibibiyang mo iti dayta. Talagang adu ti mapaspasamak dito'y ili tayo adakas, ma'am. Di pa'y lamakimat dagiti adyablong. Asino? Ti makima? Dagiti awanan puso kan kararwa, madam. Dagiti demonyo ti panagpampanunot na. Anya? Ha? Ay, sige, madam. Inakon ija kusina, tagdalusak. Ay, jakmet pen na puutan ti insawang ko kan ni madam. Kasla pinasagidak metan. Anya ko ma? May samot ngamin arinuker ti panagpampanunot na. Awan asi na itipada na atao. Agpalamiis tayo pa'y lag ita, Bart. Saan tayo pa'y asumbrak iti sugalan? Kan saan pa'y nga iti dahi akan ito? Iti panangin lako yo iti alalahas at inakaw yo. Iti dahi jay agayam ko. Piman mat dahi jay agayam ko. Ngam swerte na. Pasaan nyo apinatay.
Saan mat nga minalimaban, madam? Iso adi mi pinatay. Saan na payagasan? Ala, agdiritso ta iti balay iti may sagayam ko. Idiritsom ti logan ni Jaya. Iti balay ni Amiga Ophelia. Wan, madam. Amok na jayan. At damot sinyirakan ko na. Katnaskan nga agbayadan. Gat makita ni Ami Ayan nga tati balay na. Apay nga awan ti mangibaga kadag iti pagdamdamaga. Kunada di dam mo. Diyos kay. Kailiw ko na makita na dyan pala si Itang. Ya! Sige, pardasan kamalyo. Ya! Ya! Itulad ka na dyan talaga, Ami. Larigat nagmay saka. Amang ano, masalaw mo man yung nakakabalyo. Katramasin na katay. Wan nga rod. Iso amabuto nga kun ngagmay sa magmag na. Amang ano agbaligin itidaka sa panggap na kanyak. Ha? Victor, nakakabalyo. Amang ano daytay agpang panggap kanyak itidakas daytay nakakabalyo. Ha? Oh my God! Aglamang ta! Oh my God! Victor! Di ka matagari. Aglamang ta dito eh. Di ka agkut-kot eh. Nagsardang iti batag tinaglamangan ta. Basta di ka gargaraw. Di ka agkis. Kunakmat adi ka agaraw. Wano mga ramid iti pakadlawan na ngaglamlam ng tanito eh. Victora, at daytan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Victor, ano ti aramidan ta? Bilangan kayo! Nagbilang ang iti talaw. Hindi kayo pa rumar, kalapasan di ba nagbilang ko, paltugan kayo! Pesa! Tua! Dahil! Ami! Umaitan, Victor! Ramartan di tinaglamangan ta! Ito na yun, di kayo nakitay-tay. Sanda ka may lembangan. Anya tiaramidan ka na kami! Tay kadua ni Bart dayto eh. Ay! Sila lalaki. Agawid ka no sa di naman ti bagawawidam. Ha? Victor, di nagpanawan! Bilang ang kitalaw, ubing ka lalaki. Hindi ka may lapumana o paltugan kan. Palubusan da kami adwa agawin! Ha! Dua! Saan? Di mo paltugan! Ami! Victor, mapankan! Ang mga napaltugan na kapay! Sige, Ami. Good boy. Oh my God. Sabong. Nagsakay tayo ti kabalyok. Nagsakay tayo ti kabalyok. Tatapapanan na. Jay, nakadayodan. Surutak ida. Tarayal kon. Di dakmat lang makita. Gaputan nakadayodan. Surutak ida. Ang mga ano niya ti aramidan na kiniami. Oh, sabra. Humaykaan, karisabong. Tulungan ka na bumaba. Saan? Diyak kayat! Kasama kan dito ay! Diyak kayat di bumaba dito kabalyo! Diyak kayat! Sapsapulin ka. Napnapanam. Adda ka lagayam dito eh. Anya tinapasamakin ka. Mang Ignas, imbagta na salaw kayo. Kamkamatak di kaduan ni Mang Bart. Insakay na ni Ami, iti kabalyo na. Ha? Umay ka, Mang Ignas. Ay, Isalakan ta ni Ami. Pagkaramidan na lakit di tidakas. Umay ka! ay, di nag-iguyod ah. Saan?
Dito ti paglanta. Agawa ang mga lumakapot na dyan sa iraw kat makamatang na tayo. Ngan Mang Ignas. Makapuot ang to'y gayim mo. Ame, nakapuot ka. Sinakroy na Mang Ignas. Mala, umay kayo. Agawaan niyo. Dito ti paglanta yaw. Yung tanani. Oh, at ito'y ti jogging pants ko, Ami. So katamday tapaldam na pisang. Juan Victor. Victor. Di ka nagsangit. At datayon dito yung asyenda. Awanan ti pa kay sagmakam dito eh. Victor. Ikaw na agbalikin day di atao amang gundaway kanyan. Agyaman natin sa lakanda. Nasalaw ko ni Mang Ignas. Tasapsapulan na gayam. Impulong ko tinapasamakan ka. Iso at tinulungan nakmat. Naging inayad kami nga masidagitayan nyo. Di ka gargarawi din. Kunak no pinatay na kanday di alalaki. Anya? Idi kuhan. Tinupakan ni Mang Ignas iti bato ti ulo day di alalaki. Kat napukaw na ti puot na. Anya? Jak amo itan. Noanya tinapasamak iti day di alalaki. Amang ano nakapuoten. Pinatay nga ta? Jak amo. Ngam no ipatay na ti pan nakatupak ti ulo na. Gungguna na. Kas jay ti maiparbang kadagiti dakas at tao. Ala, mangan tayo pa'y. Ame, mangan ka pa'y. Juan. Saan ka nagbabay nami? Ala, mangan kakit din. Agawit ako man. Amang anong sapsapulan nak ni nanang ko. Ha? Saan ka pa'y nga agawi? Ang mga no makasalaw ka manan iti dakas ti pampanunot na dita. Mang Ignas, sapulan naklakit din ni nanang ko. Siya kon, di mapanidya balayaw. Nakakasaritak ti inam. Ibagak adi ka pa'y makaawid ita. Ibagak nga adda kay tinasayata ka sa saat. Uwino saan? Itulod kantaw. Ngam saan pa'y nga ita? Agtong palkakanyak, ame. Pagsaya atam ti bagbagak. Sige. Agyaman ak iti panangis sakit yung kanya, Mang Ignas. At tagaan ni Ami dito ayan mo Victor. Gapok iti balayda. Ang awan ka no ni Ami jay. Isumuti ko na ni nanang na. Lando. Lando. Iti ipapan mo dito yung asyenda. Awan ka dito nasalaw mo alalaki? Weno nakakabalyo alalaki? Awan mo't Victor. Apay? Madamdaman to nasalaysayag ka tinapasamak. Umay ka Lando. Agmerienda ka pa'y. Siya kung ti mangisagana iti merienda na, Victor. O sige. Kita Victor. Kanyati ko naman ang pasamak. Isalaysay mo man kanya. Ito'y tanamag na ngagturong iji balayaw, ame. At sa bali apaglaan dito eh. Wen, Mang Ignas. Saan ka narumrumwar iji balayaw? Bay amaw ani Victor timang sarsarong karken ka. Saan ka niyo umay iji asyenda? Nang runa ket awan kadwam. Wen, Mang Ignas. Saan ka aparitan? Nga umay iji asyenda. Ngam pampanunuta nga amangan no adamanen masalaw mo adaka sa tao. Maawatak, Mang Ignas. Ado ti dagas sa tao diti lugar tayaw. Iso akanayon ko mati panaganag tayaw. Dagas tayo pasurot ni Don Simon Victor. Isudan ti kadaksan na tao diti lugar tayo. Among Victor. Talaga kaya't kung iti agibalas. Nanyati ko na agibalas ta. Patayin tamot ita. Makarita kiti kasti ang mapaspasamak, Victor. Saan Lando? Adda panawan ti tunggal banag.
Nuko na mga gibalis ta ita. Panagkunak. Saan tayo panawan? Ha? Apay? Awan gaway ta iti armas da. Anda paltog da. May sagmak talahan. Unan niya. No ita. Narigat ti pampanunutam ang mapasamak lang da. Sige gayam. Orayan pati umno ka nito. Balsen ta na kita at tao. Ato yung tiinuman nyo apag palamiis. Agyaman kami, Ella. Sige, panawan na kami, Ella. Sige, madam. Jak kayat ti aramid day tang, Ella. Man nakibiyang na datuma. Iso a pinapanaw ko. Taamangan no adamang ngeg na apag saritaan ta. Madam. Narigatan. Amangan no makaaramid iti kontra kada tayo. Saan mo't siguro, madam? Rumbang laang asaan ang makibibiyang. Gaputan no agkibaltang. Amangan no mapatay ko. Ha? Tungan? Si Kamad? Na, anya tinapasamak iti ulong? At damat plaster na. Pangamugan iti kabalyo. Inakasarita ni Bart. Na, pinanawan na latan ti kabalyo na. Hoy, kabalyo, umaykan. Ipankan iti kwadrayo. Salbag katungan. Sabi natin napanam. Apay nga itakalaang. Pasensya kayon, madam. Anya na itanda iti ulong. Naplasteran na. Wah, gapok iti ospital. Impagas ko ti ulok natupakan iti pato. Anya? Apay dayta. Asino tinangtupakan ka iti bato? Dayjay nga Ignas. Anya? Ni Ignas? Tabay. Nasingpet ni Ignas. Nga mapay anay turad na ka apagaramidan iti kasta. Kwa madam. Sige. Isalaysay mo tinapasamak tungan. Kasta tinapasamak? Ha! Kasta kayam tinapasamak? No apay anagaramidan na ka ni Ignas iti kasta. Laglag ka talaga, tungan. Boss Bart. Ha! At damat gayam makagapo? No apay akasta ti inaramid na kan ka? Diya kaya ti naramid na kanyak, madam. Iso pal... Ha! Saan? Amabalin! Iso titaltal ka ni Simon igi asyenda. Mapagtalkan day chay nga Ignas. Iso at di mo pagaramidan iti dakas tungan. Madam. Ulitak. Iso titaltalkan ni Simon iti asyenda. Iso at di mo pagaramidan iti dakas. Madam, kasanawag matan. Kasanon dito inaramid na kanya. Basol mo no apay. Tungan. Salbag ka. Agraman ka risabong. Di mo pakawanan. Anya itan teramidan tayo, madam. Basta saan nyo apagaramidan dayjay nga Ignas iti dakas. Bart, tungan, nalawag ka di? Uwan, madam. Kat iti ka nito nga dadakas ang mapasamak kan kuana. Amuklatan ada kayo. Maawatan da ka di. Tungan? Uwan, madam. Nasaya at lang unay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rumora ka nita. Sarong karak ti gayem ko a mayor iti dayto yung haili.
Ni Mayor Douglas? Ta sino kumapay? Sige. Mabalkalat ta. Awan bibiyang ko. Adamot pagnak ita. Sa dino? Income sarong karan dagiti mulami nga espesyal. Dagiti marihuana? Oy, Ala, makamuka. dakkel kwarta ti maipapaay dagiti mulami a marihuana. Iso ama sapol ama aywanan da. Awan ka din sa bali nga imulayo, asa na dayta? Tanya ti kayat mo. Agmula kami iti mais, balatong, wano aba. Anya kumangay ti maipaay dagita. Ala, makamuka man langin. Sige, kumuara ko, Anita. Rumuar kami matan kada bait. Asikasuan mi dagiti marihuana. Rumuar ni senyor. Si marunumat da senyora. Kadwa na dagiti sa iro apasurot da. Anyaman nga tan tidakas nga ramidan da. Naimbag pa'y ni senyor. Taawan ti amok nga aramid na amadi. Ngam ni senyora. Nagdakas launay. Wen. Nagdakas launay ni senyora. Rumuarak mat. Inak ija asyenda. Sana bali. Bilinak ni Nana Linda a la bandera. Taisupay laang ti makaamod iti mansyon. Inak ija asyenda. May mayatan na nagkabalyo ak. Tapno damdara sa kamakasangpot iti asyenda. Kanday to'y matlang kabalyo ti aramatok na agsubli. Kabalyo day to'y ni Senyor Simon. Ha! Ha! Oh! Kailan? Adda ka, Mike. Ay, wen Mang Ignas. Rimuar dagiti amo tayo. Iso ginundawayak mo ten Nagkabalyuak na imay ditoy, tapno dardaras. Mala, siya kung ti makamu iti kabalyo arag sa kayam. Mapan ka di taunag. Aday pagagkan ka. Sige, Mang Ignas. Anya? Ay, si kagayam takin gapuanan iti kas ti anakitak kanitong an. Naplasteran ti ulo na. Agasam? Ramusin na kit din ni Ami abalasitang? Anya? Anyam ti aramid da? Gungkunana. No apay ana aramid ko kinkwana ti kasjay. Kasanungay Mang Ignas. Nairupahan na ka nitong an? Idi tinupakam ti ulo na iti bato? Natalyaw na. Nauna at. Ay, Diyos ko. Amangan no na ilasin na ka. Kat balsan na kanto. Masapol nga isa ganaak tayta. Narungsot dagi di atat tao Mang Ignas. Awan ti pakawanan da. No, ipatay kong to dayta. Awan mabalin ko, ela. Anya? Pinaskan, na isalakan ko ni Ami iti dakas nga ramidin day dya lalaki. Ay, Mang Ignas. No, bilang tawan tugasat ko. Si Kanti makamaw kini Victor. Hindi ka kumamot agsaw iti kastaa. Ela, di tayo maibagati gasat tayo. Uwan. Ang agan-anad kayo akanayon, Mang Ignas. Wait, aramitek tayo ta. Ngam no bilang, tanadamag munto amay sa ako na bangkay. Amumon no asino ti akin gapuanan. Mang Ignas. No bilang takastanto ti mapasama. Di mo ko mabaybayan ni Victor. Kaasimad. Uwan Mang Ignas. Agan-anad ka kumakanayon. Agan-anad ka, Mang Ignas.
Saya at kumano si bibiyag ka pa eh. Anya ko manaragsak ko. No, da ka pa ito abiyag. Anyan. Dahil ito'y langin ladawan mo ti pakakit-kitakan ka. Dahil ito'y ladawan mo ti pakalaglagipakan ka. Nanang. No, amumla ko matinapasamak kinapong kulas. Pinatay dagiti dagas sa tao. No, pa'y kasta. At damot mangipatpatag kanya. Nga oray awan kayon, nanang. Victor. Anya ti pampanunutan dito'y sirok to'y dakil akayo dito'y paraangan. Agluluwa ka pa'y. Mang Ignas. Tanya dahi tayo igkamam. Ladawan samat. Ladawan day dinanang ko, Mang Ignas. Nan, kita man baraw. Uhay. Malagip ko tinam baraw. Napintas a babae. Anak day di apong mo akulas. Sayang, tanapayagan ating musay. Tiyak pa'y malagit, noan niya idin timpatay na. Nagsakit ka no, Mang Ignas. Kastati ko na day di apong kulas. Nagpaay ide ababaw na hindi inam. Diyak mo no asino ide pinagpayan na kas babaw na. Mang Ignas. Hindi ko nagawi dahil kat masikog gayam ide. Sika ide tisikog na, Victor. Kasta gayam. Diyak mo no asino tinakaalaan nakin ka. Diyak mo't amaw no adamot kidi kaayan ayat day di inam ang Maria Elena Wenawan. Aging ga na amwak anakapagpas ngay kayaman. Kasta gayam. Sumagmamano payabulan na amwak metan amalamlamayan ti bangkay na. Mang Ignas. Kat nalabik podno ti kunam anatay gapo iti sakit. Sayang. Diyak pulos nakita tinak, Mang Ignas. Kat da ito'y laladawan na nga inted day di apong ko akulas, di pakalaglagipak itina. Victor. Iso nga'y duldulin ko da ito'y aladawan day dinanang ko. Kada ito'y lang, di pakakit-kitakan ko ana. Tunggal malagip ko. Na, agawaan nyo ti proseso na kita ang marihuana. Tapno maideliveran. Wala, madam. Saan mat namin nanalaka? Iso aguray kayo pa'y. Iso nga ron ako nak nga agawaan nyo. May mayat matlang no sana maapura, madam. May mayat no may proseso na imbag. Tapno awan ti ado a question inton may deliver. Sige. Saya atin nyo nga ron. Naimbag abigas yo, senyor. At iti kapeyo. Agyaman na. Ni senyoram, awan ka di pa eh? Awan pa'y, senyor. Kasta ka di? Ay, napanan nyo ka di, senyor? Sinarong karak ti gayam ko a mayor, iti ili tayo asan Isidro. Ah, ni Mayor Douglas. Wen, Nagsingpot dayjay a mayor, senyor. talaga anasingpat. Agsinsinnublat na kan ni Paulo Martin. No ag mayor ni Douglas, agtaraymot ni Paulo Martin kasbi si mayor. Kat iso ti mangabak. Kastantumot kan ni Mayor Douglas. Agsinsinnublat da. Wen nga rod. Hadda pa'y nga rod nang nagko, adida kayat apasublat ti takem da. Talaga lang iso ti kayat nagiti tao.
Ay, wala, senyor. Sakto pa'y, kat iso dati number 1 nga inkurit ko iti balotak ide. Kasta? Wan, senyor. Ngamin, iso dati maiparbeng nga agtugaw dito'y ili tayo. Ay na, narunutan dagiti adi gito'y kalapaw mi kini Dalmas. Kasanumot ngamin. Saan men apagnanaitan? Dalo saklaang sa kalpasan na pumanawak mutlaang. Saan abalay ta sinarong karak ti tanem na iti marina? Dalo saklatan ti kalapaw. Kalpasan na pumanawak mutlaang. Ibaon kun tulaangan ni Dalmas amang sukat iti adigi to'y kalapaw. Sige, i-deliver yun to dagiti marijuana, Bart. Agawid ako ni di mansion, kaya't konti agina na. Da kayon di makaamo, Wan, madam. Orayan kayo ni di mansion, nalawag? Wan, madam. Di na kusitan, Bart. Laglagi pam dayta. Wan, madam. Amok daytan. Kaano pa yan nagkusita kaya? Ala, makaamo kayon. Amoyon ti ar-aramitan nyo. Kano sa dino, ti pangipagnaan nyo. Matungpal, madam. Da kamin, ti makamo. Good morning, senyor. At to'y ti kapeyo. Agyaman na kaila. Sige, senyor, Tainak isagana ti pamigatan nyo kan ni senyora. Kanya dahito nakasurat iti dahito pagiwarnak. Mangrikep amin abalay pagliwliwaan. Sigun iti mayor ani Douglas. Pagiwarnak maninday tabas-basaob, Simon. Wan, ket ibagbaga dahito pagiwarnak. Amarikpan dagiti amin abalay pagliwliwaan dito'y ili tayo. Agin sa santo at talaga day ta Mayor Douglas. Kan kunana pa dito'y agraman ti pagsusugalan. Anya ti kayat nasawan? Marikpan dagiti amin na pagliwliwaan. Wano dagiti klab. Kan karaman matan ti pagsusugalan. Day tala ang tiliwliwak ti sugal. Ngamparikpan na pa'y? Agin lalaing atalaga? Anita karbengan na day tagaputa iso ti mayor. Kasladyak ammo ti kinarupat kwarta day ta Mayor Douglas. Ammok tupay metlaang nga adda bingay na iti mapaspastrak iti sugalan. Wano dagiti club? Sigurado ka iti day ta? Wano? Parikpan na pa'y nga rod. No damot mabingbingay na. Iso nga rod amas daawa. Anita na singput nga main ni Douglas. Iso di na siguro kaya't dagita aklas iti pamasterkan. Kasuron ko day ta Mayor. Intun kuan, ikak iti pagnakman na. Ne, kanya ti kaya't mo asawan. Paltogak tapno matayan. Anya? Anya ti katawaam? Tay kunam ka di ikat nalaka? Nalakalaang no siyak ti agtignay. Agkalma ka lang anita. Total di mo mo't ipatay no di kagsugal. Unsan? Mabalin mo't ngay lembang nyo di panagsugal nyo. Asaan kat apatayan ti mayor. Dakes ka, no basta ti aramidam. Anya? Sana nalaka dahi ta apampanulutan. Ella! Ella! Senyora! Inkay lukat ti gate! Agawam! Sino ti dimtan, senyora? Inkay lukat ti gate kunak! Jak imbagang agsaludsod ka! Wan, senyora. Naku! Nagsaya aton bait. Kwarta manan! Ang damin kada kayong ti kwarta, madam. Sige, mabiit lang. Daitad ko ti para kada kayo. Tapno, adamat serbiyo ang nagbambanog. Lagi pa niyo, madam. Ato kanya, tasak tipos na. Wan, amok dayta.
Sige, taitad ko, tibi ngayon. Tungan, ag may sa kamot dito hardin. Kaya't ko tiyag may sa dito eh. Tanasakit tinakam ko. Gapoy tinaramid na dyan nga ignas kanyak. Heh, tinupakan nak idin iti bataw. Nailasin lang nga isuti ng tupak iti bato iti ulo na. Ay tungan. Anya nga iti aramidom kan ko ana. Balsam ka di? Wine. Patayag. Anya? Patayag na dyan nga ignas. Diyak mapalabas na ito nga naramid na kanyak. Anya? Kwa, adamot siguro ti makagapo. No apay akas jay ti inaramid na kan katungan. Ada siguro inaramid mo adakas. Uray pay, naturturayak mo misaw. Iso asana mabalin na kas ti tiramida na kanyak. Ay, saan amabalin a pagaramidam ni Mang Ignas iti dakas? Wala pa iti dinasaan. Basol mo matlaang. No apay at tinupakan na ka iti bato. Rapist ka ngamin. Anya. Ipulong ko na ito ka ni senyor. Titakan. Ure agi pulong ka. Patayek lang talaga dyan nga ignas. Ure anya pati mapaspasamak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan na ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pinayaban kayo adwa Bart tungan. Adain daron kanyak ni Ella. Senyor. Ibaga kada kayo na ito eh. Diya kaya tapagaramidan nyo ni Ignacio Nindakes. Nalawag. Senyor. Iso tital ka kay Jasyenda. Iso adya kaya tapagaramidan nyo ti Dakes. Nalawag. Uwan, senyor. Nalawag, tungan. Uwan, senyor. Agar aramid kay tumot iti nasabang. Iso da itati maganap yaw. Ni tungan na, senyor. Senyor. Laglagay pa nyo timbaga. Diyak kaya tapagaramidan nyo ni Ignas iti Dakas. Awanti sa bali at alkak iti asyenda. No saan nga iso. Sana mabalin na dyan mabalas na dyan Mang Ignas, Bart. Patayat. Relax ka kadilang, tungan. Magagaran akon. Sampay nga ita. Tanwag dadakas sa mapasamak kan kwa na ita. Sigurado, sika ti mapabasol. Ha? Isuasampay nga ita, tungan. Urayan ti umnuagon daway. Saan amay may satyal daw? Agpanunot ka na imbag, tungan. No kaya't mo agbayag ka pa'y kada Don Simon. Agtumpal ka, iti baga. Boss Bart. Balsan ta day jay nga Ignas. Ngamsan pa'y nga ita. Gaputawon siya. Masurunak iti day jay nga Ignas. Gaputay iso ti pabasulak. No apay ajak na bunod idi ni Ella. Iso adi kagdanag tungan. Patayin ta day jay nga Ignas. Ngamsaan pa'y nga ita. Mang Ignas! Ella! Nagda ka, Mike. Wen Mang Ignas! Sa anak nagbayag. Ginundawayak lang ti panmaturog ni senyora. Agungot day jay no awanak iti mansyon. Apay, anya ti ibagam? Mang Ignas, umay ko la ibaga ti kanayon a panaganad mo. Adda nga min plano nitong amang pataykan ka. Umay ko ibaga dayta. Tapno agsakbay ka. Agyan kalatan diti asyenda. Amangan numasalaw mo nitong kat agbaligi amang pataykan ka. Anya? Agannad kayo kumaakanayon, Mang Ignas. Sige, daw tala ang tinapatog na ibagak. Ti panaganad yo. O sige, inakon Mang Ignas. Sige, Ella. Agan-andag ka, iti panagpataray mo iti kabalyam. Wan Mang Ignas. Nasken niya raw nga aganag kami kini Victor. Narigatan.
Amangan no agbaligi day jay asa iraw amang patay kada kami. Nasayata si Mang Petkan manipod pagadalan nyo, Victor. Wan Mang Ignas, nasapa kami na dismiss ita. Iso nasapak mata si Mang Pet. Victor, pagpagnaam no kastama pan ka iti pagadalan. Iti kang runa na kalsada, nagturong iti kabisera Mang Ignas. Dumngeg ka iti baga, paro. Saan kan amagnapay iti kang runaan a kalsada? Manglikaw kan. Ha? Isurok ken ka ti sabali pay adalan niya agturong iti pagadalan nyo. Mang Ignas? Iti bantay di tamyanan. Ije ti pagnaam, baraw. Kuyogan kan taw inton bigat tapno maisurok ken ka. Apay ka di Mang Ignas? Basta di kan magmagnapay iti kang runaan na kalsada. Masapol ngamin naganad kamay. Amangan ngamin no oray sika. Ket pagaramitan mo't dadya aripes iti dakais. Amangan no balsen na ket iraman na ka. Ha? Diyak kayat nga iraman da ka no bilang, Victor. Wan, Mang Ignas. Agtong palak iti kunam. Nasayaat nga rod no kasta. Agan nata. Tadita ammo ti pampanunuton dadya aripes. Ti lalaki at tinupakak iti bato ti ulo na. Dakas at talaga dahi siya lalaki, Victor. Dandaninak ginundawa yan. Saan ka na rumrumor dito balayo, Ami? Ang mga numaulit man ang tinapasamak. Juan, sa bagay, adamat kitidala na sa bali. No kaya't kaasarungkaran iji asyenda. Insuro kanyak ni Mang Ignas. Urayam lata na sakti mang sarungkarkan ka. Amangan ngamin na may sagmak kamanan. Sige, no dahi tati ko na. Oh, atoy. Ha? Inpurusan kay ti prutas. Papaya kan goyabano dagitoy. Nalumdan. Agyaman at Victor. Nasaya at kagayan. Victor, agkari ka kanyak. Ha? Agkariak? Wen, agkin narita. Asaan ta aliplipatan ti tunggal maysa. Nga oray bumakat kan lumakaitan. Anya? Agkari ka, Victor. Wala. Sige. Agkariakan ka, Ami. Saan kan to amalipatan? Agkariak mat, Victor. Saan kan to amalipatan? Laglagipon ka, akanayon. Alang Rodan. Kana man to'y prutas ngayon sangpet ko. Nasamit da kita kung ni Mang Ignas. Agyaman ak manin, Victor. Manganta to, Saan laga siya? Amo, Victor? Naragsakak na adda ka. Uray siya. Naragsakak mat makadwa ka. Ala, agtugaw ka dito'y abay ko, Victor. Agsarsarita ta dito'y parangan. Mang Ignas. Victor, parok. Saya atom ko mati agadan, ha? No bilang, tawan ako ni Tiabian. No mataya kon. Saya atom latta ko ma, ti panagadal mo. Anya? Ni? Apa yan, Mang Ignas? Kaslag pakpakada ka matan. Saan kumamot ang kasta, Mang Ignas? Victor, jak maawatan, ti kastoy amarigrit na. Kasla saan ako niyagbayagpay. Saan, Mang Ignas? Hindi ka kumamot ang sarita iti kasta. Naawan ka. Kasanwak tupay. Paro. Kasanwak tupay no bilang, Mang Ignas. Suwa pangasim. Di ka agsaw iti madi. Diyak kaya mapukaw ka, Mang Ignas. Victor. Sikat ikadwa ni ante lamang hipatpatag kanyak. Sikat ti pamilyak. Ngam kastamat tanti bagbagam. Victor Barok. No bilang taawa nagto iti abiyag. Agsingsingpet ka ko ma.
Agadal ka na imbag. Kaya't ko, agbalin ka kuma padi. Padi, ti kayat ko apagbalinam. Iti kasta, si kanto ti mangyadal dito lugar tayo, iti naimbag asursuro. Mang Ignas. Umasitik ka man kiti, waro. Agadal ka na imbagwan. Ikarintay ta kanyak. Wan, Mang Ignas. Agkariyak nga, agadala ka na imbag. Ang pangasyo. Hindi na ko mapampalawan, ha? Pangasyo, Mang Ignas. Agyaman na kita ito'y nalamiis. Adios, Ella. Tong-an. Anya ti plano? Ipatong palmo ti panang patay mo kanimang Ignas? Apay ka damdamagam. Kaya't ko lang nga mamon. Wan, saan nga ita? Anya? Saan ka di binilin na kan ni senyor? Adi mo pagaramidan ni Mang Ignas iti dakas? Agtong palak pa ila ita. Aguro-uroyak lang iti gundaway. Dakas ka talaga, Tong-an. Mamapatay tao ka. Da kayo kadagiti kakadwam. Balagan ka, Ella. Iti ka nito magipulong kamanan ka ni senyor. Isaruno kan to mat apatayan. Laglagi pang dayta. Isaruno kan to mat iti ka nito amakibiyang ka. O anya lakay, nalpasan, napalagdaan munti kalapaw ta. Wan, sila bakit? Nalpasan. Ken sinarong karak meten ti tanem day di Marina. Ay, nagbiit ti panaglabas ti aldaw, lakay. Kasla kaano la day ti nakaamamas apagtan iti biyag dagiti upeng. Wan nga raon. Ang mala, saan tan alagi pa yung tinapalabas bakit? Saanan anas kanda ita? Malagip ko lang amin, lakay. Kailiw ko ti upeng nga impaampunta. Anyang tano sarong karanta. Ay, saanan? Amangan noan niya timakuna tinangampun kan kuana. Sa bagay pinapatag aywanan kan ipatag dati ubing. Bayam, saklaang timapan. Tamuak no nasaya at matlaang tinagbanagan dayjay nga impaampunta. Sige lakay, amuam no anyan ti kasasaad na. Intong bigat, inakto sarong karan ti may sanga aputa bakal. Sapay la kumata makita ti ubing nga impampun ni. Sapay la kumata nasaya at ti kasasaan da dita oy. Adda nga tatao. Itayak pa'y nga tuk-tuk tao. Awan mo ti umay mangilukat. Ay naimbag nga oras mo, madam. Si kakade ni Mrs. Tobias anangampun ni ti Apume. Wan tata, malagip kan. Umay ka. Agtugaw ka tata. Ay agyaman na, madam. Amok nga umay masarong karan ti ubing. Ibagak anasaya at ti kasasaad na. Ipatpatag mi unay, tata. Ay, mabalin ka di makita ak, madam? Nakaturog. Ngam ala, umay ka. Mapanta iti salat na. Magpasan ti klase ta, Victor. Agawid tan. Wen, ngam sabali ti pagnanta. Iti ka di bantay. Wen lando. Sige, iji nga ro ti pagnanta. Medyo adayo para kanyak.
Kaputa dayo ba si tibalay mi? Ang awanan nyaman na. Nataltal gado ni Jay pagnantalan do. Mawatak gayan. Wen gayan. Inton bigat. Awan klase ta Sabado. Agkita tayo Jay balay dami. Agpatulong tamanin iti project ta. Naglaingan nga drawing nga ni. Isumot ti paglaingan na. O sige, agkita tanto Jay balay dami inton bigat. Sige ganyan. Ang yamat ka ni nanang ko. Imbaon nakmanin amapan iti balay da nana Juliana. Singir ka no iti nautang na amay sa asalop abukal ti Kardush. Ay, sa bagay. Awan mat ngamin ti sa bali amay baon na, no ti siyak. Kandi na ngamin amo tinapasamak kanyak iti kalabas. Iso asyak latan ti ibabaon na. Jak kayatan nga ibaga. Iso pa'y apang panunutan na. Basta ti aramidak. Agan nadak laangan. Ha? Galapag ti kabalya. Ang laman ako na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.